Select Africa TV update sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela. Igama lami nginguSinenhlanhla. Umnumzane kaRamaphosa izolo ebusuku uthule inkulumo ayibhekise esizweni la ebike khona ukuthi ikhabhinethi selithathe isinqumo sokuthi umthetho wokulawula inhlekelele efike emva kokubheduka kwe-COVID-19 imiswe phakathi kwamabili. uRamaphosa uthe babone kufanele ukuthi balikhiphe izwe ngaphansi kolawulo lwezinhlekelele ngoba umonakalo odalwa i-COVID awusemubi njengaphambilini. Utheda kuba befinyelele kulesinqumo kodwa isakhona imithetho okulindele ukuthi iqhubeke igcinwe ukuze kuba kuphela izinsuku ezingu-30. Uthi lokho bakwenzela ukuthi yamulekele kahle inguquko. Kanti-ke phakathi kwezinye izinto umongameli abike ngazo uthe impela ukuqoka kwezimfono ezindaweni ezivalelekile kusazokuqhubeka. Uthe asize soba khona isidingo sokuthi umuntu aqoke isifonyo uma esendaweni evulekile. Nomthetho ukuthi izindawo zithathe uhafu wesibalo ezijwayelekile ukusimumatha uma zigcwele usazoqhubeka. Uphinde wathi umthetho ukuthi abangenayo nabaphumayo kuleli baveze ubufakazi bokuthi bagomile nawo usazoqhubeka. Kanti-ke uphinde waqinisekisa ukuthi ongagomile kuzofanele aveze ubufakazi bokuthi uhlolile watholakala engenayo i-COVID-19 futhi lo bufakazi kufanele bungeqi emahoreni angu-72 buthathiwe. Kanti-ke uphinde futhi waqinisekisa abantu bakuleli ukuthi